বন্ধুসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল টেক এনাদাৰ ইনফলৈ স্বাগতম। বন্ধুসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এনআৰচিৰ এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল নিশ্চয় যোৱাকালি আপোনালোকে শুনিছে যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই সদনত এই কথা উত্থাপন কৰিছে যে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এনআৰচিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, আকৌ হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে আগতে হৈ যোৱা এনআৰচিখনৰ কোনো ধৰণৰ ভেলু থাকিব নেকি? দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে এতিয়া যিখন এনআৰচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব সেই এনআৰচিখনৰ দ্বাৰা কেৱল মুছলমানসকলকহে টাৰ্গেট কৰা হ'ব নেকি? এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি মই দিবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল নিশ্চয় সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এনআৰচিখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে যিসকল বঙালী হিন্দু মানুহৰ নাম এনআৰচিৰ পৰা লেফ্ট আউট হৈছিল সেইসকল মানুহক ইনক্লুড কৰা। সেইবাবে যিখন এনআৰচি আগতে পাব্লিছ হৈছিল সেইখন বহাল থাকিব আৰু এই এনআৰচিৰ দ্বাৰা মুছলমানৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয়। আপোনালোকে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ফুল বক্তব্য শুনি লওক কি কৈছে। जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है, इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं उनको वो बिल के अंदर नागरिकता का प्रोविजन। বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে আগতে যিসকলৰ নাম এনআৰচিত আহি গৈছে তেওঁলোকৰ চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আকৌ শুনি লওক এই কথাষাৰ। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है, इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে, যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো পচন্দ হয় নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।